n'ubusa ku mpande zose, ku ruhande rwa Real Madrid n'ubusa, ku ruhande rwa Bayern Munchen ni ubusa, ariko turabona neza cyane abasore ba Real Madrid neza cyane zamuka neza cyane, subiza umupira kwa Vinicius Junior, asubiza kwa Mendy neza cyane, Mendy kuruka neza cyane, kandi gira batatu na tanu Mendy, bane batanu, chonka pass, Valverde, chonka pass neza cyane, Valverde neza pa, Rodrigo, yale birasa turabona abasore ba Bayern Munchen bazamuka neza cyane, Bayern neza cyane, barazamuka neza cyane, tuza neza cyane, Muri ariko Bayern ishot ariko umunyezamu yawutoye neza cyane, mbega runine we umusore vraiment aracakuba yoshikana, ndakubwire Sankara uno musore runine ari mw'ifoto ntabwo wafise, urabona yuko ubunyakutwa kuba ari yasigaye ku ntebe y'abagombora, ni ukuri vraiment ntabwo bakuriye Madrid kino match ndabona yuko bayifise. Thomas ndakubwije ukuri uno munsi utera kweretse Real Madrid yifatiye ino equipe Bayern Munchen ku bitsindo 2-3 ku busa, urangaya. Reka turabe ibyo White Jet Only agiye kuba ashikiriza karukuri, ni Bayern araza kuba mwiza n'iri joro cyangwa ni Real Madrid. Sankara inside Burundi kubona yimenyeye ubu nubwo ngiye ku mudemu ntashaka kunani jewe arangakobwa musike umukobwa mwisike mwiza bari baravuze ati we waranariraye, ariko narabye serimwe ya inside Burundi nahise ngenda inside Burundi ndamushyira hasi cyane. Inside Burundi icyo maze kubona ku mujene wese afise impano nayegere iragufasha jya kuri page yacu wandike Inside Burundi TV, ni byinshi birakwigisha kumenya byinshi muri Inside Burundi. Wowe ufise impano se utabizi kwifise? Inside Burundi nta kidakora yaje yageza ahubwo abakozi ba Inside Burundi bakikubona gusa barakubwira ati we peke wori ni impano.